أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه هراي مسيب جود بتدوبة من سلمني وسلمنا والإسلام سلمنا ويم بالجنة كالجنة يلا ودين فومي هراكو جابه يم بالجنة haray inchallah o video wona ɗo e waɗere ɗo haray ko noddandu tawata julɗo fof julɗo no hana noddede e sifa ndu noddandu ɗo haray ko honnu woni ɗum haray hiɗen mari janngo folotiro fi hunjagol deftere allah nden deftere allah subhanahu wa taala nden nde allah on inni men tippininde alqur'anare ko men renay ɓe nde kadi nde wawatake changede nde wawatake waylede haray lawol kisal e ɓe sukaɓe jam'iyatul muhsinun haray ɓeɗo hino nodditi belgique fab e fi folotira hunjagol qur'an sukaɓe meɗen ɓen fayɓe meɗen ɓen qur'ana ko waɗa kon ka salaji maɓɓe dartingol ɓe anda ko hombo ɓuri wawugol haray noon ɗum ɗo hawrodiri e nder lewru suumaye ɗum haray ko janngo à partir de 11h ka juulirde meɗen masjidu bilal ɗum haray ko rue de barabanda rue d'Oxvox numéro 23 haray duhiɓe ɓewwo suddiɓe ɓewwo fayɓe ɓewwo moko baɓe ɓewwo sewɓe ɓewwo foppo haray hino noddita ɗon fi yo noto ndu noddaɗo ɗo inchallahu fi hunjagol nde deftere allah ɗo e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wallazi yaqra'u lqur'an on janggayɗo qur'an wa huwa mahirum bih haramo maitrise ɗum ma assafarati lkiramil barara o wonde e ɓen malaikaɓe tedduɓe ɗum ko jibril e mikail haray ɗen weltanoɓe sukaɓe jam'iyatul muhsinun e radio meɗen on lawol kisal ko ɓe wawata tawata ɓe ari Europe ɗo ko organise gol fino qur'ana jangirte ko organise gol yo qur'ana folotire ni no organisede fi Europa League ɗum ɗon lannino no organisede fi Champions League final on kadi ko le 26 haray enen hiɗen organise ude fino deftere allah nden hunjorte ɗen organise ude fino deftere allah nden jangirte e leyɗe Porto en toriki allah subhanahu wa taala yo allah tabintin en e hoore o nema ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe si tawi a wawari tawede wonande mo ala ɗo feƴƴin o vidéo ɗo fiyo goɗɗo yiyo e oɗo o immina musidɗo makko o wawe tawede sa tawama ka qur'ana jangete ka qur'ana timminte haray baraji maɗin ko andi wo ko allahu subhanahu wa taala onnoɗi foti dalil meɗen e muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa majtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaba allah wa yatadarasunahu fima baynahum wo yimɓe moɓodirari e suudu jeyandu e cuuɗi allahu subhanahu wa taala hara hiɓe janga deftere allah nde ɓe jannidira hakkudeji maɓɓe sina allah subhanahu wa taala tippina e maɓɓe ko wiyete kon sakina deƴere o tippina e maɓɓe kadi yurmede o immina malayika kadi ko ara hunditaɓe ɗon kadi malayika ɓe weƴƴita gabitanji mum ɗin hara wonɓe hunjinde qur'ani o wonɓe hunjade o participe ɓe o kala tawa ɗon ɗon haray hande kadi koye hoore gabitanji malayika woni ko jooɗi tentini noon hande kadi ka nder suudu allah kadi haray allah subhanahu wa taala janto fi moɗon kadi ka suudu makko dow to kadi ko ɗum woni e mbatu ɓurgu mawnude e mbatu enen ka wonnen ɗon musidɓe julɓe tedduɓe tentini enen ɓe wonɓe belgique ɗo wata ɗum ɗo luutema wata manko ɗum ɗo si tawi no hara ko match de football a yahay no ndaara nini buyno préparade fi ndaroygol real madrid kamɓe liverpool final champions league on haray o ɗo ɓuri ɗo ko honɗum allah immina e malaikaɓe ɓuri malaikaɓe guluje jeego ala participa ɓeɗo tawde e nde jonde ɗo e to musidɗo an kadi taweta ɗum ɗo ma ɗum waɗa du'a ma feƴƴinoya vidéo on fiyo goɗɗo yi'oymo hande kadi o arda sabu maɗa kala aroyɗo ɗum ɗo heɗoy nde deftere allah o jooɗi ka nder suudu allahu subhanahu wa taala baraji kala ko o heɓi an kadi a heɓoyey ɗum ɗon hara goto e moɗon ɗoytanaka musidɓe julɓe tedduɓe wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun koye hoori ɗum ɗo hana adodirede koye hana ɗum ɗo poɗodire hande kadi kadoji haray no woodi fi fayɓe ɓen kadi fi weltingolɓe kadi fi yoɓe suusu fi ɓe ala hunjade ɓen no ɓe hunjora hunji ɓen no ɓe duumora e muɗum ɓe tabbintina ɗum ɗon deftere allah nden nde ɓowra ka salaji fayɓe meɗen men sen heeɓi fayɓe hunjiɓe qur'ana e nder Europe Amérique Australie e nder aduna o fof haray dhalika fadlullahi yutihi man yasha ɗum ɗo ko ɓural molanagal ni e weltanike o équipe wonɓe organise ɓe ɗum ɗo muhsinina en e laawol kisal mi ala innude ko oɗo e oɗo haray no tawa e ceernoɓe meɗen mawɓe tawoyteɓe ɓen ndeññande inchallahu ka dartingol ɗum ɗo haray karabokoɓe meɗen tedduɓe jangiroyɗe e leyɓe ɓen fof hino tawa e maɓɓe
oustaz Mouhamadou Alpha Ba andiraɓe oustaz Mouhamadou Alpha Italie, no tawa e maɓɓe oustaz Ahmad Ba Bruxelles, no tawa e maɓɓe Alhaji Ousmane Diallo yaltuɓe e jamia islamia bi Madinatul Munawwara, oustaz Mouhamadou Alpha yaltuɓe jamia e nder Suuriya inchallah, ɗum ko woni Syrie. E ko wona ɓeeɗo e mawɓe meɗen ɓen, amiru meɗen oustaz Bari Sounoun e amiru Europe on fou oustaz Ahmad Ba Anvers e oustaz Ahmad Ba Bruxelles, ɓeeɗo fou ɓe participe yay inchallahu fi sembingol ngol ka suudu meɗen masjidu Bilal inchallahu à partir de 11h hara foppo hino nodda ton wata goto leetu wona fere sakko tulta. Onon sonnaɓen place ji moɗon hino woodi, onon mokobaɓen place ji moɗon hino woodi, siko jooɗotoɗo, siko ɓarotoɗo, siko heɗotoɗo. Si a ari kadi addori gongel kadi fi kadoji ko waɗanteɓe fayɓe ɗo kadi haray hino moƴƴi. Ko ɓuri moƴƴude ka goɗɗo dépense jawdi mum fuu ko fiika deftere Allah nden jangete nde darte. Sa ittiɗo mbuuɗu goto pay kum heewi ɗum ɗo kum weltori ɗo ko hunji ka hoore makko kon, fodde himo fillinade ɗum ɗon, fodde himo jannoyi ɗum ɗon ila yawmel qiyama. haray an kadi hiɗa jogii moƴƴere nden e rendez-vous meɗen on ko janngo e dimanche, ɗum hawra e 20 mai inchallahu, ɗum hawra e ñande 4 suumaye. En jooɗoto kadi fi dartingol Qur'an hara hiɗen hoori ka nder suudu Allah ko baraji e dow baraji, moƴƴere e dow moƴƴere. kala mo Allah tawni ɗum ɗo, mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala etiɗo ha tawaɗo, yo Allahu malnumo jaɓanamo korka makko kan, hokka mo moƴƴere ko woni lewru suumaye ɗum. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo kadi goɗɗo kadi wawi naftoroyde ɗum ɗo, o addi paykum makko, haysi tawi ko paykon kun o tawaka e dartinteɓe ɓen, yo ar o yiya ɗen jogii janngo ko fanɗi o ko fanɗi 29 ko ɗum woni 29 élèves. ɓeɗo fof ko dartinteɓe jongandema yasin ha hewtoy bi rabbi nas. ɗum ɗo ko niveau Belgique on fop inchallahu. min torike ɓe ala nder Belgique ɓen ɓe feƴƴinan men vidéo ji ɗin, ɓe waɗana men du'awuji ɗin kadi inchallahu. kadi haray en feƴƴinoya yewtere nden haray ko en direct ko wona e darta yeede kon adna Allah on fof haray no wawa seeditade en fof tawe ɗen e moƴƴere nden, haysa tawaka ka juulirde sa ndaroyi yewtere nden inchallah haray en foppo hiɗen hunde wotere nden. yo Allah nenu ɗum ɗo kadi feƴƴa janngo e hoore jam moƴƴere. haray ko wonno ko ɓaawo studio ɗo ko musidɗo moɗon mo anduɗon Abdallah Diallo Bruxelles. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗi golleji men mi fara ko saabi Allah. yo Allah nenu ɗum ɗo feƴƴa e hoore jam moƴƴere. yo Allah waɗoye joddi nde jonde ɗo nde waɗoyete janngo sabu ko okki en jannatul firdausil a'la. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe sukaɓe meɗen muhsinin heɓuɓe feere addi kadoji organise ɗum ɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ittanɓe andeji fi dunya wal akhira. yo Allah moƴƴinanɓe ɓe gureji maɓɓe ɗin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ittoyɗo mbuuɗi kadi ko ɓe fayɓe ɗo waɗane ɗi kadoji kadi mbuuɗi heɓike moƴƴa non inchallahu fi ko ɓe waɗante kado kon kadi. si goɗɗo addoroyi ɗon kadi han inchallahu zihum fi kala hara ñamatake ñalorma, kono fayɓe ɓen ɓay haray raɓe fof woni ko hoori hara inchallahu nafakkaji no wodani fi fayɓe encourage golɓe ɓe waɗana kadoji kadi hara tigi tigi on kala hendiɗo kado on hara hay fayɓe ɓen kamɓe tigi ɓe wawa weltade. si tawi joni téléphone ji no e nder muɗum, defte no e nder muɗum, diplôme ji ɗum ɗo foppo hara hino e nder muɗum, coñci no e nder muɗum, jilbabuji hino ton, tiggaji kadi hara hino ton, ko fi suusingol fayɓe meɗen ɓen hara na jonnugol ɓe kadoji tin to no lekkol on gerdata noon enen kadi en hani gerdugol noon. aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.